Siya ini ilang ta na tao din biya mga ini yara niya perkala ini sampai lamod lang taha ini pan ini in farm kuan hay adut ulama siya demikian yari sa lamod sunnah yari raha majlis ulama supreme yan lamod iban na matawad pala lamurad ni dito na akong kay ngatan ito kila madto sa wabsin kataw kasi na ini alhamdulillah na yari siya biyaon katutan niyo manikan ko itukbal ko siya katutan niyo dahil waktu ini mayroon na rin de kanser ka Iksibirhan Abdurrahman pal yataqabbal siyadatuhu. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Mga mamas tayo mangusin kami makama Allah subhanahu wa ta'ala ibudain mayo imasin masuok karna imahangad hulat sintutong basang karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala. Jari niya mga jama'a balhurmat manyo tiyo kumawa kita niyo hamahapon ini pangajian dahing hamanga sa lago na pangajian. Amuin kakunahan suway ingaton atawa kanahati usin tiap-tiap muslim nag-iman sa Allah labi loba na mamarat siya sin in pagpuasa in inipardaakan sin Allah iban piyawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kani. Yang sabab yan in pangajiun na to as-siyamu amma haram Allah pagpuasa doon uno na amuin hiyaram sin Allah. Pagkana subay tuot inhambok muslim amuin na mo asahakar na sin Allah subhanahu wa ta'ala iya mula sa Ramadan in ayaran niya in puasan niya in palihalaon niya in puasan niya dahing hama nga makahilang sin pahalaan niya atawa kandeng hama nga makalawa, makabaktal, makapapas sin karayawan sin pagpuasan niya. Kaya ba itahi Imam Muslim ha kitab niya sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala inna al-muflisa min ummati ya'ti yawm al-qiyamah يأتي بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم وطرحت عليه ثم طرح في النار. Suriha ini mga jama'a balhurmat mila kamsin Allah
Yani kita nyo beitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya riwayat Imam Muslim. Ini diha ini subay makawa sin nag-iman fa Allah. Insubay niya to din puasa niya ayaran. Isang bahayang niya ayaran. Damikian in zakat niya ayaran. Sabkarna, adlaw kana bang in mga nasabot yat wala niya piyalihala. Wala niya iyayaran marayaw. Na adakala matalab ilang siya habita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi nga mga lusong dumatong pahadarat in Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na sinkabita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith niya. Alaw niya bunatuod inlusong ting ha ummat ko dumatong paadlaw qiyamah. Mga ummat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdara si sambahayang niya. Ay bimakna mga jama'a bal hurmat pakisambahayang. Bukod man yung galisin sambahayang. Nagdarasin po asa niya ay bimakna namang sa bulan Ramadan. Damikin nagdarasin karayawan sin zakat sin pangata niya. Ay bimakna tunay niya na hak sin pangalta niya amo na zakat. Tunay niya in zakat sin pangalta niya sa mga sila bahaja. Sumakawa. Habya na ato yung kaunan nila magsasambahayang magpupuasa, magzakat, sumakawain mga sila na dumatong pahadara sin Allah, alam kalusuman. Ano yung sabab niya? Yung sabab lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wayati qasyata mahada. In mga tao ini, dumatong sila pahadara sin Allah, hawak to sila rin hadon niya, di kasaggaan mang laki-laki. Kasaggaan, mamumong patay mahod niya bariman, atawakan patay mahod niya Muslim, atawakan parang sa kamusliman. At niya wayro ni hinang niya, inding hamang waktu niya wat malengkan in siya, himihinang hadyasin hinang panglaki-laki, mamumong pa mga kamusliman. Labiluba na pa mga bariman. Labiluba na pa mga ulama, amuin sasampay sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala sin pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In mga tao ini, mga mila sin Allah, atara sin Tuhan, na'lamu sila dengan mga lusong. Lusong sila hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ikarwa, sabab may tayo mga manusia ini, kakaunan nila magsambahayang, magpupuasa, magzakat, sumakawa, dumatong sila pahadara sin Allah, sila lugi. Yung sila lusong. Hikaroon niya sabab, wakada fahada. Di kailo kasaggaan, mangdihil kangian, manuhuma patay manghud niya Muslim. Ihuman niya ito yung mahudi ng zina. Awayroon niya kaya sakupan. Awayroon saksi. Ang pamparakala ini mga jama'a balhormat, nanduin bugat niya. Yung tanda niya, itay mo si syara. Misan pakita mo na. At kala isa-isa mo, awayroon, iban mo nakakita kanya. Kaya pangandulan, di na kau madjari manuhuma. Tawakan mamayta ipamano siya, siya nakahinang si parakala yun. So na yung pakaradyan ini, magjato ha mga sila, magsasambahayang, magpupuasa, magzakat. Hindi kasagaan manuhuma. Magdihil kangian hatay mangudya iman. Nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala.
Demikian din ang mga sabab in mga manusia mabilang din ang mga lusong dumatong pahadarasin Allah subhanahu wa ta'ala laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wa akala mala hadha. Amuna in mga manusia di kasaggaan mang langpas mangan na ya pangalta sintay manghud niya. Sambat nila, amo pa ka, hindi niya kawaunin kanya, wisan imbo kong kanya-kanyara. Ay bimakna mga bar-iman. Ikasagaan mangan niya, mangustaw pangalta, sin mga manusia. Pangalta sin kamusliman. Pangalta sin tayo manghudya bar-iman. Langpasan niya sa kawaun niya. Hinangon niya kamuhianan. Hinangon niya pag nafakahanak asawa niya hahli niya. Naayaw pa ka mga milasyon Allah. In alta na sin Muslim in madjari mo anya yahon. Gawaon. Walau pun in alta sin nagkukufur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga sila bukun Muslim, daya tumadjari kawaon. Daya tumadjari lang pasan. Daya tumadjari kustawon. Amo inihinangon sing kita kahuyanan. Ipagpagkusog sing ginhawa baranta. Kaya nga sabi lang sin Nabi wa akala mala hada. Ininang niya mangustaw sa tasamangan niya pangalta sintay manghud niya. Sambil amo hinang niya kabuhi. Ipag nanafaka hahali kaluarga niya. Hadlaw akhira dumatong yung mga tao ini lusong pahataran sila. Demikian ini kato sabab may tayo mga manusia ini na lusong hadarat sa sin Allah subhanahu wa ta'ala wasafaka dama hada. Awaktu siya riha dunya di kasaggaan mamuhinga pagkahinya manusia. Di kasaggaan mamuhinga magpanaog dugo mamuno. Tiyo pakarajaan uhingaon niya antay mahud niya Muslim. Na ayaw pa ka Muslim na hindi mo madjarian niya yahon in panaukan mo dugo walaw pun in kufar Christian in mga sila way nag-aaka masid-aka Islam di mo ra makadjari po hingaon. Di mo ra makadjari panaukan in dugo niya. Nabiyariin na yung pagkahimo Muslim, nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Intiyo-tiyo pakarajaan magtuloy mumulahon, panaukan do. In mga ini mga bar-iman, ingatun na to in pagpanaog do, yung mga do sarakula pahadarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasubay, in kaunan sin bar-iman, subay sila masabal. Bukod na tiyo da pakarajaan magtuyo sila pakukus, dumakan papakukus. Dumakan pamahait. Amuin makaan kanil imamuhinga patay manghudila nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan ni ikaw patay nga mga sabab mahinang din nga mga sabab imagsambahayang imagpupuha sa imagzakat dumatong pahadarasin Allah lusong laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wadara bahada kasaggaan maminsana tiyo pakarajaan magtuyin tayo na hunya daplakan niya simpintalima magtuyin tayo na hunya daplakan niya sinsipa daplakan niya simbaka magtuyin niya pasakitan nahaadlaw ka na laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam awaktu sila hukumun na sin Allah subhanahu wa ta'ala unin hipagbayad niya mga tao yato tao na pamungmung niya
Tao, kaya pasakitan niya yung atay. Tao, yuna niya himi ng sinzina. At tawakan uno-uno na hinang kangian, away yung kasarunalan niya. Tao, liyang pasan niya, kiyawa niya yung pangalta. Tao, yasag niya yung dugo. Tao, binsana niya, sinliman niya. Sinsikin niya at tawakan, uno-uno na tibayuhan si paminsana. فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته. Law qiyamah, yung karayawan si sambahayang niya, yung karayawan si puasan niya, yung karayawan si zakat niya. Amo yato kailo hipagbayad niya ha mga malusya na anya niya ito. Karayawan niya. Hikato, pa mga tao, kaya hinangan niya na hinang na simbukon marayaw. Sambil law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه. Nalaw si Nabi alayhi salatu wassalam apabila bang maubos na yung karayawan niya hipagbayan, hakangian na hinang niya pangan niya papagkahin niya Muslim. At awakan na hinang na papiapan dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naubos na yung karayawan niya hipagbayad. Masi-masi pa yaon in mga tao simusukot kanya. Masi-masi pa yung kansyang sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon simusukot kanya. Nauno na injumato. Laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ukhidha min khatayahum. Naanduk kailo kawaun na inkangian sin mga tao. Amo innaan niya niya. Kawaun inkangian nila indusa nila. Irihil maong patao magsambahayang yaon. Man patao magkupuha sa yaon. Maun patao magzakat yaon sumakawa ininang niya bihato. Amo hindi kaabalan mamungmung mamuhinga minsan na maminasa. Mangustaw pangalta magpanugdugo sin piapanjari sin Allah Ta'ala. Ngayon kangian sin mga kinakyahinangan niya to mga mila sin Allah. Hikat to kaniya. Sambil mapuas na niya to nakarayawan na hiril na kangian sin mga tao kahinangan niya simbukong marayaw matukan niya. In kahinapusan niya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam thumma turiha fi nar. Mahuli niya ang panasya hitilak po palawam sin apinar ka jahannam. Dahil nga sabab yan mga bariman, jama'a bal hurmat, ينبغي أن يفيده المسلم من صيامه ويجنيه من طاعته العظيمة. هذه أن يعلم أن وجوب الصيام عن الطعام والشراب وسائر المفطرات محله شهر رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. أما الصيام عن الحرام فمحله طيلة أيام السنة بل طيلة عمر الإنسان. Dahil nga sabab yan subay kaingatan kahati ang sinhambok Muslim na mamarat siya fa Allah subhanahu wa ta'ala sin impagpuasa niya dahil nga pagtaat fa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sa lagu-lagu taat patuhar Rabbul Alamin. Dahil nga sababi at insubay kaingatan niya. In piyawajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kanya. Hapag puasa, hapag tangka niya, dahil hapag kaon, ibang pag-inom, ibang dahil hakatan, makabatal. Doon habulan Ramadan, ini, tumagna siya rin haka, bugsak sin matasuka.
pakatugom sin matasuka. Amo yato. At ngayon pagpuasa hamulan Ramadan, pagtangka ding pag-inom iba sin pagkaon, ibang pasin maruwaing ding hamang nga makabaktal, sin puasa, tumagna siya pagbuksak sin matasuka. Tumubtob, pakatugom sin matasuka. Adapon mga bariman, in pagpuasa ding ahyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini hakatilong mo sa simpatahunan. Hakatilong mo sa simpatahunan. Sa hakatilong busan simpangumulan sinbang manusia. Ay bimakna mga jama'a bal hormat. In pagtangka na to rin hapag inom iba si pagkaon-aon, aupod na siya. Dahil nga kabog sa ini kawa si matasuka, pakatugom niya. Adapon in pagtangka na to hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, apagpuasa na to hayaram sin Allah, in ini halukay sing kabuhi na to di habaw sing gumi. Halukay sing kabuhi na to, in pagpuasa na to hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Intangkaan na to in hiyaram sin Allah. Intagahan na to in hiyaram sin Allah. Tangkaan na to pupuon in pangatod na to hayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. In pagpuasa sin mata, amo na hindi mo siya paaturon pahiyaram sin Allah. Tangkaan na to papuasahon in dila na to. In ayaw pabisarahon sin luog lama amon hiyaram sin Allah awayron makawa karayawan doon kaniya. Sabab may ta, in sarayaw-rayaw na ka-Islam sinambuk Muslim, law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amon na in Muslim beriman man salima al-Muslim min lisanihi wa yadihi. Amo na in masalamat niya in pagkanya Muslim ding hakangian sindila niya. Iban ding hakangian sindiman niya. Hari-hari habulan Ramadan. So may masalamat sin ikaw iwan ako. In pagkahi mo Muslim ipon sin Allah. Atawakan in katan piya panjari sin Allah Ta'ala ding habang sa manusia. Mawut pa binatang. In masalamat mo, dahil hakangian sindila mo. Salamatun mo, in ipon sin Allah. Hakangian sindila mo, supaya hadara sin Allah, ikaw maglawag sin karayawan sin puasa mo. Sabmayta. At karna, gaitaan kita nyo sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O di nga mga magpuasa mayroon na karayawan. Tumbas mahasil niya, pagpuasa niya. Adarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadith niya, Man lam yada' qawla az-zura wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Karena mga mila sin Allah, bang wala na to, kaya puasa indila na to dahil hayaram sin Allah tabaraka wa ta'ala, ando makaulong-ulong kita niyo. Sabab lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siyo. Inwayroon niya tinggalan, wayroon niya piyo po indila niya. Dahil hahimumungan lukat lambing, dahil hahimumungan luog lama, dahil hahimumungan wayroon karayawan mahasil na rin Allah subhanahu wa ta'ala hakaunan niya puasa. Wayroon na karayawan mahasil niya pagpuasa niya. Wayroon na angan-anganon niya dahil Allah subhanahu wa ta'ala pagpuasa niya yaon.
Kaya na din natong basasin tuha Rabbul Alamin yung puasan niya. Inadilan karayawan. Ono rain na hasil niya pagpuasan niya. Amo rin hapdi, nakanalam siya hapdi. Nakanalam siya uhaw. Amo rato kailin, kaya na naman niya. Amo rato imadawhat din uhaw iban hapdi. Adapon yung tutumbasan niya nga Allah subhanahu wa ta'ala wiroon na makawaan niya. Falaysa lillahi haja fi ayada'a ta'amahu wa syarabah. Di nadilan sin Allah karayawan impagtangka niya dahil nga pag-inom ibang pagkaon. At sabab sin uno, sabab sadya sindilaan niya. Mayroon niya piya po asindilaan niya. Ayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga bariman, mga jama'a balhurmat, mga sadya kailin pa po asahon na to, intiyan na to. Dahil nga pag-inom ibang pagkaon. Adapon pa po asahon na to, inpito ang gawda na to dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uno na tibayhuan, hiyaram sin Allah, may nang sabab. Sin way mahasin na to karayawan, hapagtangka na to hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Abaktaling karayawan na to. Kamikan pa po asahon na to, indila, intay nga na to. Ayaw na to siya hirungong katumbi. Igil hajingki. Ayaw na to idungog intay nga na to ha. Yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na sin mga pagdungog sin mga kalangan. Pagdungog sin tumbi sin mga manusya. Pagdungog sin iko sin mga manusya. Pagtaingog sin uno na kangi anwayron madawhat na hasil karayawan. Sumakawain hinangon na to. Patayong hukon na to intay nga na to. Sinbulansang sin mga sila ulama. Pangajian hiklat sin mga sila mga ulama. Itayng hug na to, hirungog itay nga na to, habang basa sin Quran. Supaya hadara sin Allah, di kita nyo matarbilang ha mga sila siyabo sin Rasul, ya'ti yawm al-qiyamah. Bisalatin wa siyamin wa zakatin, sumagawa lustong kailo. Hadara sin Allah. Demikian subay na to na isang papuasahon ilima na to. Diyan na sin Rasul sa salam, al-muslimu man salima al-muslim, man salima al-muslimu min lisanihi wa yadihi. Masalamat niya in pagkay niya muslim makangi ang sindilaan niya. Iba sinlima niya. So papuasahon na to ilima na to in ayaw na to siya usalon ni paghinang maksiyat fa Allah. Ayaw na to siya usalon hipaminasa. Asupaya, kita nyo matarbilang ha mga sila lusong ipadara sila. Demikian pa po asaw na to isikin na to, in ayaw na to matuhipanaw, patampat yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kana aundeng ha mga kamusliman, mga jama'a balhurmat, insikin nila, bukon hipagpanaw nila pa masjid. Bukon hipanaw nila matupapagpangad siyan. Sumakawa hipanaw nila matupatampat pagmamaksiyatan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang bariman, alaw ka na. Ingata. Inlima mo. Insiki mo. Inpais mo, in mata mo, in tainga mo. Sumaksi ini hakatan kignot ko hibal muhadarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Adlaw qiyamah dumatong pahadarasin Allah. In simod mo, sipirun sin Allah, hindi siya pabisarahon. Isin mamisarahan, amuna ilima mo, insiki mo, inpais mo. Sambil mga suwana, yung ginawa hadarasin Allah. May na kamo yan na misaran na hadlaw ini. Kunin sambong nila, antakan Allahu alladhi antaka kulla shay. In nagpamisara kamo, amo na
ay magpabisyar hakatan uno-uno. Amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kasuway na to papuasaw impito ang gawta baran na to dahil nga hiram sin Allah. In aurat papuasa. Ayaw mo suokan pahiram sin Allah. Misan panhihalal kayo mo sin Allah ta'ala hatat kala. Adlaw sa Ramadan, suway mura siya taagahan. Suway mura siya pupuon. Asabab karna. Amuyat to impya wajib sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan mga bariman, mga miyulasin Allah subhanahu wa ta'ala, subay doon in kita nyo nag-iman patuhan madyaga habulan Ramadan. Sabi na sinagay in katan sin pito ang gawta baran ini, sumaksi na hadarasin Allah ta'ala, afarmasin Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Mangwayon da kailo panghati mo, asyara siya Allah Ta'ala, ayaw na ko mamisarahan. Ayaw na ko mamisarahan. Mangway panghati mo, asyara siya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabmayta, tumtuma, law sin Allah inna sam'a wal basar, bunnato din pangdungog. Hintay nga mo yan. Pangita mo yan. Simod mo yan. Asubuhon yan sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw ka na ka na. Kullun ulaika kana anhu mas'ula. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. In katanyan, asubuhon yan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuma, bang mo mga iniway piyapuasa? Dahil na sin akita kaina, mamisarahan sila inihadara sin Allah. Forman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Al-yawma naqtimu ala afwahihim وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. Di kautuan makapuas. Di kautuan makapakoy. In lima mo, in siki mo, in mata mo, in tainga mo, in pais mo. Mamayta inikatan hatara sin Allah. Hangkan man kau nakapamina sari, kamu yung dumaawa kau. Pagdatong pahadarasin Allah lang silima ay nakaw dumaawa. Ako pa yung miyara kaniya. Ako pa yung simuntok kaniya. Ako pa yung kimakal kaniya. Lang sisigi, ako pa yung simiba kaniya. Ako pa yung miyanaw matupatampat pagmamaksiyatan. Hindi na ko makaraw. Law sin pais ako pa yung nakananam. Sing hiyaram sin Allah Ta'ala siyod mo palawam sin baran. Siyempre rin si mo di makamisara. Imamisarahan ilima, imata, indila, isiki. Amo ini mamisarahan hadara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanggang di ikaw tuod, masalamat. Hanggang subay, ingkatasin pito ang gawta baran mo. Pataallo ka siya mong pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pataallo ka siya mong pasyara sin tuwar Rabbul Alamin. Pataallo ka siya mong pakabayaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haso paya di ikaw magsusun. Dumatong ko pahadara sin Allah nagdarasin po asa mo. Sin karayo sin sambahayang sin zakat po sumagawa. Gayon ka rin ha mga lusong hadara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hadith din kan Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhu. Law niya,
أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى معاذ بن جبل ونالتو إن رسول صلى الله عليه وسلم ويسيها معاذ بن جبل سينهي papaliha la indila niya. فقال له معاذ يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. وقت معاذ ويسيها sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in papalihala tuod kanya indila niya. قولين أغا سي معاذ يا رسول الله لو سي معاذ بن جبل يا رسول الله يا كون نبي سن الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قنون ما يتألون يا شكسون كمي سن الله تعالى أما غاهممون النمو Saun kami. Abang uni kaya kabtang namu. فقال صلى الله عليه وسلم ثقلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخر إلا حصائد ألسنتهم. لو سن رسول صلى الله عليه وسلم كان معاذ may taalaw nga in mga manusia. Puno pasara sila sin Allah. Ibistahon. Ingkangi ang sindila nila. Intilak mo sin Allah Ta'ala palong sinapinar ka jahannam imano siya. Sabab si pamayhuan nila. Di. Sumakawa dahil habang asabab ikatilak mo yung mga mano siya palong sinapinar ka jahannam. Sabab sindila nila. Ang kanindila ini mga bariman. Bang nato siya na ayura tuod marayaw. Naayura sin pagjikir fa Allah. Pag-istighfar pa ngayon kaampo ng patuhan. Amuin inding ang mga salago-lago sabab. Mangindarahi. Pahambok Muslim. Palang sisul ka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dahil sa pangwala niya piyalihala indilaan niya. Amo na ini inding ha mga sa lago-lago tiranan. In mangindarahi kanya pahitilakbo sa sin Allah Ta'ala alam sin apinar ka dyan. Ang kalaw sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi أضمن له الجنة. Isyusu lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. إنك garantol. Kako in mapalihala niya inhautan si misay niya. Iwan sin sikin niya. Garantulan ko siya sin sulok. Karantulan ko siya sin sulka. Una in pagbahasa undi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam muna indila. Iwa sin ora. Ang kan mga jama'a bal hurmat subay tuon indila na tupo-puon na to siya. Dahil nga kabtangan mo kung marayaw imumungan lukat lambing laka-laka. Ataw kan dahil himumungan amoy makaril kita sakit. Makapasakit kita patay mahunta. Sabkan na bang mo yan napalihala
tumtuma janjian kau sin Rasul sallallahu alaihi wasallam garantulannya kau sin surga. Hangkan biaita pa sin Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadis dengan Abi Hurairah ke riwayat Imam At-Tirmidzi wa hasanahu إن غش الرسول صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. يشيش لوس النبي صلى الله عليه وسلم إن شالمت الله تعالى إن تيامين سن الله تعالى إن كنغيان hautan sin pungut niya, hautan sin dua pungut niya, iban sin siki niya, masurun siya, sin Allah Ta'ala palang dusurga. Ay bimakna mga beriman ni siyo in napalihala niya ang aurat niya dengan hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Napalihala niya ang dila niya rin ng maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Masurun siya sin Allah ta'ala palaw sa surga. Hangkan subay tuod imbar iman magsa maghimumungan inhimumungan sa samaray. So, yung kaunan si Muslim nag-iman fa Allah, imang wayroon dahil kapamung niya marayaw, in tumulong na siya. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian hadith din kan Abi Hurairah, kaya riwayat Imam Muslim ke Imam Bukhari. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. Isiyo ininkaunan niya na mamarat siya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban na mamarat siya haadlaw akhirah. Sinauling paghisab, auling pagbista. Inbang siya magkabtangan maghimumungan, siya ay himumungan marayaw. Namang wayroon hay kapamung na marayaw, in marayaw, in lumuhong na hadya siya. Mga jama'a bal hurmat, miyulasin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamuyat to, hindi hamanga, subay puasahan. Sin bang sa muslimin nag-iiman fa Allah Ta'ala kamula na mutan. In puasahan niya atawakan papuasahon niya in ginhawabaran niya hakatan niya ramsin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukong sadya in puasahan niya in pag-inom sin pagkaon. Adapon in ng maksat niya ramsin Allah di niya puasahon. Demikian mga mula Allah subhanahu wa ta'ala. In sumayra isabhin ang usimbar iman. Di habula sa Ramadan hakaunan niya namu asapatuhan Rabbul Alamin. In sumayra isab salamatun ni indila niya. Afwan. Salamatun ni jantung niya. Salamatun niya in jantung niya. Dainghay ng maksiat fa Allah. Dainghay ng bukun marayaw tudyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Karena daing ini ha mga sipat sa laggo-laggo, sipat sa mulya-mulya sa rayaw-rayaw. In pagsalamat
sinjantong. Salamatun injantong daing ha igil. Daing ha jingki. Daing ha kangian. Daing ha puting. Daing ha ulo la tibay huan. May nang lumi sinlaom sin atay niya. Kana injantong na paggahaon da isa. Di sin paggaha sin basi. Abay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inatay, paggahaon. Subay sa susihon. Lanuan. Yari ka habulan Ramadan, habulan mulia. Ini pagsususi ka ni amon yung pagjikir fa Allah subhanahu wa ta'ala. Na pataurin jikir mo pa Tuhan Rabbul Alamin. Pataurin basta mo yung Quran. Sabab, in mga sila bang-iman, nag-iiman fa Allah Ta'ala, yaram nila atay nila niyalanuan. Bukol, biwuta ka silumi, biwuta ka sing kaigil, sing kajingki. Ang kaning kaulan si mga sila na marat siya fa Allah, tudyo patay mahod nila Muslim, indala nila pagpangayo ang kaampunan sa Allah. Bang sila mangayo na kaampunan, paglapayon nila na intay mahod nila Muslim, pangayo ang kaampunan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amo hindi nga mga sipat marayo. Sa sipat sarayo-rayo. Afarman sin Allah ta'ala, alab sin Quran. قال الله سبحانه وتعالى سورة الحشر والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بهالين كلا سنجنتم سمع سلا كصحابة سن رسول صلى الله عليه وسلم sin mga sila umat na kauna. Karan sila magpangayo dua fa Allah. Dain tay manghud nila. Bukun igil inyaon halawm sin atay. Bukun jingki inyaon halawm sin atay patay manghud ni. Nabiyaitaan kita na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walladina ja'u min ba'dihim. Iban amuin mga sila di matong na kauna. Ay mga umat na kauna. Mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Una ni pagpamung nila fa Allah subhanahu wa ta'ala. Inagi nila, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Inagi nila, O Tuhan namu, ampo na impardusahan namu. Na ngayon kaampunan sa Allah. Di mamarahi piya ngayon ang kaampunan yung ginawabaran nila. Liyapay nila pantay mahod na nag-iiman sa Allah. O Tuhan na mo, ampuna impardusahan na mo. Ibang simpardusahan sim mga tayo mahod na mo nag-iiman. Ibang simpardusahan sim mga sila nakauna rin kamo na maratsaya kayo mo. Yan yung kauna sim mga sila nakauna mga jama'a bal hurmat. O Tuhan na mo, ampunan padusahan na mo. Iban sin padusahan si mga tayo manghod na mo. Nakao na rin ka mo pag-iman. Iban ayaw butangan palom sin bigi jantong na mo. Injeng ki iban igil. Injeng ki iban igil. Ayaw mo tangan in igil iban jing ki palaw sinbigi jantong na mo in mong si kami hapagkay na mo. Ano man hudang bariman? Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu. Ya Rab, ayaw mo tangan in igil iban jing ki. Palaw sin atay na mo. In umigil kami jumingki. Ang mga tayo mahod na mo bariman, nag-iiman, tudjumatun kayo mo. Kana bunato di ikaw Tuhan Rauf
Rahim, bay ampun bay kasihon. Bihanin kaunan sin mga sila na kauna, mga miyula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Lialanuan nila yung atay nila. Wala taj'al fi qulubina ghilla lilladhina amanu. Jantong nila, lialanuan nila. Siya salamat nila, iayaran nila yung atay nila. At kanhambog sahaba, siya po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to sila nagpupun-pun halam si masjid. Law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mga kasahabatan, dumatong lang niya, barikan nyo inta uso. Aro ang baita, gumuha, di halaw, singkitan nyo inta uso ka. Aha, kita nila, aw nasimod ang bukusok. Pag sumunuan lang biya at tura, hindi ako sinabi, aw yan dumatong kanyo, pakadarat singkamo inta uso ka. Kita nila, amo rin usok simod sing kahapon, sambil nakato. Inkadya kasi mga kasahabat at sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hay nang marayaw, imawaya sila humampit, mabaya sila may nang tausul ka. Kadya nga nila hay nang marayaw, pag lumba nila pa nang marayaw, unihin ang sin Amr ibn al-As. Miyat to sa papay sin usog ini. Na maid bang makadjari matug siya roon kaniya. Ano nga mga sifat siya mga kasahabatan, mga umbisita ay rahon nila. Demikian sifat in Muslim, yung mga umbisita ay rahon nila. Hawbon tamyabot into irom, wayrong kita niya hinang sinta o yaw. Wat palain kan amurain, pagpaliala sin mga wajibat, piyawatib sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. Pag numato isang bahayan, pamasit sumambahayan. Pag sin sumo, mag-ayin, pamasit sumambahayan. Pihat, tumisan ni sunnah, iwayin niya kita. Sambil, akin niya, long yasyabot ko sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakatu, ini ko tausuka. Uno yung pag-amalan mo, uno yung hinang. Isang mong kanya, sinamok sahaba ini bang uno lang ang kita mo kako, alo kay sin tuyrom kauli kako, ano na ito hinang. Aroon man nanay ko rin na, Abdullah ibn al-As, radiyallahu anhu, kaya siya nagbalik sin usog ini. So makawalaw ang paghinangon. Di ako lang niya matug hingga inatay ko susi sa wasa. Ay bimakna hiig niya inigil jing kihalawm sin pangatayan niya. Tudyo patay manghud niya, Muslim nag-iman pa. Di siya matug sindumion hingga suway inatay niya malano sa wasa, kalbon salim. Sabab, buhi pa siya. Niyanan na sa sin Rasul, biyaitaan na yung mga kasahabat at sinin siya tausul ka. Buhi pa. Biyaitaan na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, siya saksiyan na sin Nabi siya tausul ka. May sabab. Paglalo, sadya sin jantong. Angkan mga bariman mula sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diha bulan sa Ramadan, bukong sadya po asahan na tuin pag-inom niyo si pagkaon. Subayin katan maksiyat fa Allah po asahan na to siya. Sabab may taon ng hamang-hamang mo sa law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rubba sa'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal-atash. Wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-sahar. Kama tauran law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aw ding hamang-hamang mo asa. In karayawan na mahasyon niya pagpuasan niya,
amura inuno, imadawhat niya, mahsin niya, pagpuasan niya, amurin hapdi iban sinun uhaw. Wirog karayawan, mahsin niya rin sa Allah. Yamikyan ibang kamatauran din ha mga magsambahayang sindom. Magsambahayang. Wirog mahasin nila karayawan na pagsambahayang nila ba't maling kaning karo. Asawab sinun suuno. Asawab sinwala nila piyapo asa. Ingin hawabaran nila. Impito ang gauta nila. Ayaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Angkan lawsin mga ulama dengan mga sebab dakula di kasalamat sin mga sinam namu asa dengan kangian in palanuon nila atay nila palihalaon nila dila nila dengan katan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sibu din nakatampal iba sin nakatampal. Amuyan to mga bariman, mga milasin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan. Palihalaon kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In tamingan niya indila na to, tamingan niya in aurat na to, dahil nga hiyaram niya. In palanoon niya atay na to, hindi niya patubuon in igil iwan jingki, alam simbigi jantong na to. Tata talwilangon niya katanyo nga ipon niya nagmamabuka kanya simpur na kabuka. Imihinang sindi akan niya limalayo silyangan niya murah-murahan. Alam tiyan katang kasajahitraan iban kasalamatan matangbus na to yung pagpuasa halong ulong ibang rida in Allah subhanahu wa ta'ala. In salamatong kitanyo sin Allah hay ng maksiyat alihalaong kitanyo sin Allah in papuasahon mapapuasan nato in katampito ang gawta bara nato dengan hiram sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ilahuna wa sallallahu wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.